Da, tako je, još jedan vlog iz kreveta. Današnji dan ću zapravo započeti nečime što se dogodilo jučer. Bio je fantastičan nastup u rasprodanom Saksu. Dobio sam jako lijepu poruku na Instagram od Sande. Evo ti Sanda i odgovor i ovim putem. Hvala još jednom. I uvijek cijenim takve komentare, poruke i hvala što se vidi taj moj cijeli trud i da materijal izađe na taj način iz mene na koji želim da ga vi doživite. Sada je vrijeme da se obučem jer prva stvar koju trebam danas obaviti je usput uzeti nešto za pojest, ali idemo na snimanje nove epizode Good Game Show. Ajmo vidjeti. Proći komentare. Može? Da. James. Znači upravo idemo preko talijanske pruge i ovaj tu auto uspori. Gledaj koji auto kao Mercedes, nešto i ti usporiš preko tramvajske pruge. Zašto si kupio ovaj auto? Ne zaslužuješ ga. Daj ga meni. Ne, fakat, daj ga meni. Please, daj ga meni. A sada nešto, ćemo se nemam ni posebno nešto radovat, a to je ispisivanje datuma za novu izvedbu doslovce. Plakati će sutra biti po Zagrebu, tako da jako sam uzbuđen. Ljudi vi, 23.10. Klub Saks, kako su već otišli u prodaj, jedno 10% ulaznica je prodano. Vidimo se 23. Nemojte zaboraviti, ljudi su mi pitali za novu reprizu doslovce, tako da bacam to. Nakon toga ide nova repriza novog šova Brutalno, tako da nakon doslovce Brutalno. Ako nisi bio na ničemu, definitivno moraš doći. Idemo dalje ispisivati. I evo ga, tu su plakati smotani i zamotani. Evo sad mi palo na pamet malo nagradnu igru da napravimo. Plakati će biti zalijepljeni već sutra, to je danas kad vi budete gledali ovaj vlog dana. Ako ih vidite po gradu, napravite selfie sa time, pošaljite mu u inbox na Instagram ili Facebook. I prva osoba koja pošalje osvaja 2 karte za 23.10. A vi ostali morat ćete ih kupiti na onaj stari dobri način preko Entry-a ili nekom prodajnom mjestu Entry-a što imate sve na entry.hr. I da vam objasnim o čemu se radi ovdje u naslovu, ovaj tu line-up internacional. Radi se o tome da zapravo večeras u Saksu imamo našu prvu internacionalnu gošću i jako smo uzbuđeni zbog toga. I to je zapravo početak našeg plana koji se rodio kad je Kozačinski nam najavio da se seli u London. A to je da, iako smo mi već nastupali više puta na engleskom i ja sam zajedno sa Goranom Vugrincem i još drugim komičarima bio snimio comedy special za Comedy Central u Budimpešti, smo to snimali i to čak ja 2 puta. I nikad nismo ozbiljno zagrizli za tu neku našu internacionalnu karijeru, da se tako izrazim. I sad nam ovo zapravo kako je Kozačinski gore otvara ta neka vrata da odemo gore, da pokušamo, zato jer imamo čovjeka koji je već gore. I naš prvi korak je bio ajmo od gore nego ga dovesti ovdje, da ostvarimo tu suradnju pa ćemo onda mi otići gore. Osim toga, to je sve zapravo što vam mogu reći, jer imamo neke planove za sljedeću godinu, ja osobno i cijeli line-up, zapravo to je sve jedna te ista stvar. I osim što me užasno strah je kad krećeš tako neku novu avanturu, pogotovo na jeziku koji ti nije materinji i tržište koje, budimo realni, ne poznajemo, je strah kao da se tek počneš baviti stand-upom, kao da ti to prvi nastup. Ja sam već imao nastupe na engleskom, nastupao sam i u Parizu i u Budimpešti i na višem mjestu u Nizozemskoj i čak i u Londonu, ali opet doći tamo i baš onako zagaziti u to, ne onako usputno, tu sam imali možda neki open mic ili neki nastup si mogu srediti, nego baš kao idemo u to. I sad sam nešto drugačije i jako smo svi uzbuđeni oko toga, ali to uzbuđenje jako brzo bude kao jebeno, i onda je kao ajme, oni uzbuđeni, ovo je strah. I onda malo ali vjerujem da mi to možemo, s obzirom da line-up je u 3 godine, ovo nam je 3. godina, jako dobre rezultate pokazao. Mi mislimo da možemo to napraviti još veće, još bolje. Da onda skočimo na tu sljedeću stepenicu, što je na engleskom i internacionalna nekakva, recimo, karijera. A sada moramo ovaj plakat odnijeti da se polijepe. Moramo otići sa prijateljicom na cugu, Ivančica, koja, ako mislite da ste dugo čekali majicu, niste. Ivančica je rekordna osoba koja čeka majicu. Od kad sam ih napravio, ona se među prvima javila i dobit ću ju danas. Tako da se vi svi ostali, nije tako strašno kao što je moglo biti. Ok, sad sam letio da ću se strah, ovdje piše ovako Kill Mamić. Znači to je ekipa kao dolazim dosta turista, ne znam ako razumiju kao odlazi Mamiću i umni Mamiću, a treba malo internacionalizirati. Ok, neko je imao sa sobom tvrdo kuhano jaje i ogulio ga u garaži. Evo ga, predzadnja stvar za večeras, trebalo odraditi nastup i ko se pojavi? Ja sam došla! Došla sam s Robijem slušati Aleksa i baš je bio dobar. I ja imam toliko sreće što je danas utorak. Postoji priča iza toga. Da, postoji priča iza toga, ali da saznate koja je priča, dođite na Aleksov stand-up ili pogledajte moj video self-promo eksploatnih slike u opisu.
Da, bio si jako dobar, to mi se sviđa. Ne, ja jako volim stand-up i baš mi drago što sam. Znaš da ja tebe sad prvi poslušam? Ozbiljno, kao live. Da, baš live. Mislim drugi put. A da, okej. Da, imala sam privatni stand-up, ali ovo tu je baš bolje. Sad, kad se više ljudi smije i kad nije onako cringe, onako solo i kao, samo u mene gleda. Ne, problem kod našeg stand-upa, to je kod njegovog sa mnom je bio to šta je bio problem ako se ja ne smijem. Da. Onda je bilo. Ovo je baš ono, it doesn't get any better. Nije Đakovo, tako da ljudi se ne smiju. Nije Đakovo, da, Isuse Bože, hoćeš ići? Ja idem u Đakovo, ne idem u Karlovac, hoćeš ići samo u Karlovac. Ne, Karlovac je okej. Jel je? Je, Karlovac je okej. Tam ljudi ne jedu ovce. A sad, nećemo ih osuđivat. Tam ima jako puno krava. Znači viši su ljudi, možeš biti viši za kravu nego za ovcu. Ili imaju jako puno lojtrije. Nikad ne. To je inovativnost. I posljedna stvar koja je bila ovdje večeras, Dali, bila jako cool. Imamo gošću ovdje iz daleke Alaske i ovo je Chelsea Hart. Hey. Eating crisps. She's from Alaska, that's why I'm switching to English now. She's been our guest here for the past 2 nights. It's been amazing. Fun fact about her, she's only 25, doing comedy for 3 years. 3 years. Amazing 3 years, I would say. And the biggest fun fact is you're an opera singer. Yeah. And like her physique is not of an ordinary opera singer. I'm sure you get that all the time, that people comment that. Or they do not. I don't know if people regularly comment on my body. I mean, as an opera singer, I wouldn't comment on your body otherwise. I'm just saying. See, there's the difference between the British and the Croatians. The Croatians are quite blunt, the British are very polite about it. Oh yeah, they would say like, oh. You don't look like an opera singer. And you Brazilians like, you're too skinny, you need to eat. But it's an amazing bit. I'm gonna play the bit now, and it's really funny. Sorry. I see you were talking to Susie again. If you're ever in London, look up Chelsea Hart. It was amazing. If you were here for the last 2 days, you heard her, and it was amazing. And thank you, Chelsea, again. Hope you see you soon again. I don't get this. This is English humor that I don't get. Ovo tu je zadnja scena iz Saksa i bilo je jako lijepo i... High five. Bijelci smo, pa ne znamo. Ne želim to više nikad napraviti. Ne želim. Vidiš, nije uspjelo. Ne znam ako nas to šemo, znači kad idete neko high five-at, gledajte mu u lakat i ne možeš falit. To fakat radi. Da, ćemo to napraviti. Ajde, hoćemo, ne, ali ovak moramo onda. Kako? Ne, ovak. A još uvijek se gledamo u lakat. Da. Izazov, ajde. Tričet sad. Fakat, ovo isto funkcionira. High five? Da, nemaš falit, ne glaš, nemaš falit, jebeno, tako da nema na čemu, obogatili smo vam život. Nema na čemu, uglavnom pretplatite se na Alexa i odite gledat njegov stand-up, uglavnom vidimo se, čao! I zadnja stvar što se trebate napraviti večeras je pogledati D3 epizode Grima. Tamo smo na kraju, napeto jako. Ne možete nas spoilat, mislim možete nas spoilat, ovisi. Objavi kasnije ovaj vlog tak da nas ne mogu spoilat. Vjerojatno će nas moći spoilat, zato će neko zaspat na polovici odmah epizode i onda nećemo stići pogledati to. Tako da... Mislim da vas ima puno koji se može sjećati sa mnom kad netko zaspi kao idemo gledati ta Fosovna Brijana i ono... Da ljudi za ovaj vlog, vidimo se sljedeće, ljudi čao čao. Idemo gledat ili spavat, ili gledati i spavat.